Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement hakar puar tarik rempang kelalit banbu ya convention cross Syamaulas Nai Parish kum kajing sedang ban penkre ya ka Archdiocesan Youth Convention kaba pulai kaban selong haus nam hajar nyau benai kelalengkon. Hagni kesngi la yo ban pelaj ya kot jingduai penkre ya ka nika convention. Barkapang jong ka nika convention kabala sot naka gospel kat kumu Yohanes kalenong kabakhan riu de kot lai pulai. Tushania ukris ula job ya ka perthei. Hagani kasngi la yadon lang kinongkit kam na ki pratali ki zone kinongkit kam ke SECYM Central Body. Bakan top yu President Samla Eden Marbanyang, Secretary Samla Basil Walang, kidukot kaseng Samla Kamaulas Nai Parish, lambat kinongkit kam ke SECYM Zone 7. Bat ki pa jang ublay. Lasenran lang hakani kasngi de kiling do so oblay bakan top yu Padar Jemaris Shilla, ubalong ru Diocesan Youth Director, Padar Sebastian Karmau Plang, Parish Priest Maulas Nai Parish, Padar Andy Kongji, Assistant Parish Priest. Hakani kasngi President jangka SECYM Central Body, Samla Eden Marbanyang, ula IT ya Convention Cross hau President kaseng Samla Maulas Nai Parish, Samla Elis Star Singkli, Bat Secretary Samla Richard Shadap. Hakani kasngi la sedang deka program belengkot bala penyat Presiden ke SECYM Zone 7 Samla Rafael Singkli bala penkut deka jingduai bat kerku kerdo now Diocesan Youth Director Reverend Padar Jemrus Shilla. Go away, bye. Convention Cross. Once along the parish Maulas Nai, the convention Arpulai, the president, the secretary, John the parish Maulas Nai. Dengan ini kami tapi baca nama para anggota polis akan berbaik latihan convention cross antara sebesar nasional sistem untuk yang kawasan polis. Ini kapal tenaga yang kami zikruji serta mereka antam juga sesuai yang lainnya dengan antam.
yang ba shilong man ayu na kata jing ai chumbe ya jing tim jing ye ka jing khot man long ki paya baskan to kabalam karban tu kre ya archdiocese youth convention ngai tidur ya de jing tibu bagi dolut chumi hadi kini tiada chumbe dan kemai jing muti perkha dan kemai jing ngai bagi dolut chumi Bagilah asmat kesul cumi, doa bagi dua lang cumi, penerjaan ini cumi, balong kita saki bangim jom ke gospel, terkuat archbishop, bishop sebelum, kelengdo, kiriam, megi pa, badegi baru kesana. Anyway, bahawa senam jom isi konkret nang bentuk Archdiocese Youth Convention, jom ke jalan yang ba Shillong jongi ke Bansalong Hagri ke Parish. Pan habarot ke jalan yang jongi kan selong na gospel jong yonis lenong ke bakan real ke dekat lai pulai to syanya upres ula job ya ke pertai tongin penbut na din jonga to syanya upres ula job ya ke pertai pertajam to syanya upres ula job ya ke pertai ini orang laisen bertemana om jisu ubaya harofina ula job ya ke pertai ni orang to syanya upres ula job ya ke pertai Toshanya upres ula job ya ke pertai Toshanya upres ula job ya ke pertai Yaitu berang sendal jomeng Tukai tukni yang yugai terpang yang istamlah Jaga diocese, jaga zone, bat jaga jaga parish Kerku gedot berlubang yang dirimkna jomeng Kejingan inti jungi mentabara cisnan gijin konkret Yang kena convention dan itu kamha dan ijan berborjani Jogar ku gedon ini kupai bijuni pada ramba juni pada asistan ke sister inong tray balang baro badini racing lang ini hakini kupon buat lagi jong jing cuma keberkepang jongki hakini kupon buat lagi kli abang jisu dan berkuiti dan ini nama kucu Kemurang hafang lukung rawi si mukut Kembarang wikong jilta berbor